Aldawan, Mari. Agring kan. Aldawan. Ay, ala. Naladawak mo tan anak kariing lakay. Ay, pasensya kan. Unay laki din ti patpatgak nga asawa. Ala, umangon kan. Dagar mo sartan. Nukas ta? Si Kanti nagluto? Ala, kababainan lakay. Lalaki din ti patpatgak unay nga asawa. Saan nagaputa si kati babae, kat trabaho amin ng ti agluto. Aginaw, agdalos, kanda dumapay. Nagtinulong ta. Ay, talaga nagkasa ta. Takasken ka tinakiasawaak. Awanan ti sa pulik pa. Agyaman iti day ta panagayat. Ay na, nakaragrag sakak lakay. Kastak matkan ka, Mari. Umayak man balasang ko. Ni, da kayo umot gayam tatang. Sumrag kayo Ay, wen. Apay, di ka nang lukat iti pakanan niya. Sa anak amang luklukat iti kasto nga aldaw, tatang. Taiso ti schedule ko nga aglaba. Ay, kasta ya. Sumrag kayo tatang. Ay, kadwak kumakan ni nanang niyo hanggang nasakit ka no titumeng na. Simraw ti rayo man na. Ay, umay kaila kumusta? Ayan ni Aldaw. Napan na inuwayway tinuang na, tatang. Ay, kaya kumusta ngay man ni Aldaw? Nasing mo lang, di anak may balasang ka. Ay, tatang. Awanan ti sa pulag pa'y kankwana. Nakasingsingput unay kanyak. Nagagat pa'y. Ay, nasaya at no kasta. Saan mo lang agbarbartay? Saan, tatang? Din samot umin-inom iti arak ni Aldaw, tatang. Basta di mo itulok at tumimtim iti arak, tasabali day dyan no makainom. Ha? Nukasta, naging inom idibaro kay laang, tatang? Wen, damot tayo pa naginom na ide, hanggang sagpaminsan. Basta timbakunak, bagbaga makanayon ti asawam. Ibaga maliklikan na ti tumimtim iti arak, Wen, tatang. Masapol ang maisambot ko dahi iti alutwan. Naibusin ti may sa aputahe. Magustuhan da nga min titimpla ti may sa aputahe. Iso ang nagbiit ang maibos. Maray, bakit? Siyak ditan. Tayong kasikasuan dagiti mangmangan. Ni, apay, nalpas mong aramidam ijay talon? Wen, dinardaras ko tinagparaspas, tapno matulungan ka dito'y pakanan. Ay, naimbaglakit din. O sige, pakituloy mo man nga rod agalipan dagiti Ricardo. Tasyak tong timang timpla no madamdama, lakay. Aday ta, nakalapakon bakit? Aldo, si kamot ti aglablaban, lakay. Wen, tapno awanan ti aramidom inton bigat. Day ta lagi sa lapayan ti aramidom no bigat bakit? Apay, di ka mabaen, iti kastangan aramidam, lakay. Ang mga no ibagada pa'y nga Andres ka, no makita da si ka ti aglablaba. Bayan ti sawunda. Awan kanyak dayta. Apal dala kanyak dayta no bilang, bakit? Taan nakapimpintas ka nga inasawak. Bol. Yag mo din dagita imot mo. Tas umragtan dita balay. Amo ka nabanog ka bakit? Iso naglutak iti pang malamanta. Ay, agita sarak di na. Agpalpata pa sa tamaturog bakit? Maditi agid da adagos no kalkalpas anangan. Ne. Agdan sa umay lakay. Wen nga rod. Saan? Umay kami, man. Saan? Aguri ka. Mabusay sak day jay, Sino, Aldo? Ni Insan Berto. Saan? Minsan mo birto day tao. Kadwak ti kumparay. Umay kami, man. Insan? Kunak tupay kahit. Nakalagip ti loko akasinsin ko, Alakat inkapastrakan idan alakay. Nabartagdan. Nakaadudan iti nainom. Anawaak man laidan ta ni Rabiin. Aldo, lakay, gusto daytan. Nabartag kayo. Bayaw Berto,
Ah? Gusto ko man ti panaging inom yo, arabiin. Ah. Ay na, bye-bye anda kami, Mari. Italaang daytoy. Ala, ingka maturugan, Mari. Taibusan mi pa ito insang padainsan ko nga ara. Sayang itech. Apaya kasta ti panagsasaom. Apaya kasta ti panagsikawil mo. Sikawil ti babae daytaan. Panawan da kami dito yan. Di ka man makibiyang dito eh. Go away, Mari. Ay sus, aldaw mo't gaya man. Awan ti asawak dito'y idami. Ay, naiturog na nga tayo jay salas. Inak man kitaan. Lakay! Lakay! Awan man dito'y salas. Ay, agkaiwara dagiti buti ti arak dito'y. Napananan nga iti asawak. Nagkukuyog da nga ta kada insan na aberto arimwar. Nay, awan mo't dito'y di anak may balasang ko. No kasta. Ay, napananangatan nga eh. Di mo maawagan na ya. Kasano ang maawagak nanang. Katimbati na mo't di cellphone na. Nagiinom da ngamin idirabi eh. Kadwa na da insan na. Ngamjak mat napuutan ng tirurarda. Ta nakaturog ang ngaminan. Anya, nagiinom da ko nam. Una nang. Ay na, isumat lagayam ah. Ay, awang mga rodan. Ha? Awan man nga rodan te. Anyat kaya't kasa una nang. Ay, asinwa kasinsin na ti kadwa na. Ta iso ti kontakan tayaw. Jak amo ti contact number ni Bayaw Berto nanang. Isu ti kadwa na idirabi eh. Kanjay kumpare na. No kasta nga road, ni Berto tawagan tayaw. At the cellphone number na kanyak, day ka na ka. Hello, Berto! Sa dino tayan, mau? Anda dito balay mentay. Apa ya? Damagak ko man, o kadwam ni insan mo nga aldaw. Awan kadwa di rabe ay. Tarimwar kami. Napangkamlag na ilay. Ngim nagsisina kami mo ilay di parbangaon. Anya, kahit na pananangarudan ngay, saan mo ta nagawid? Ay ka, mga nung nagawid, di balay ta kumparay. Isuda kami tinagkuyog. Anya, unay mo't ngaminan. Apay ngamin na nagiinom kayo aya. Lik-lik-likan na lang arudan ta ginom. Ngam pinainom mo pa ilang madya kasinsin mo. Nay, kaya mo amo, li-li-likan na gantiara kantay. Kaya may isa, kailiw ko mangarod ang makabandin niya kasinsing kao. Awagan man day kumparem. Tano kadwana ni Aldaw pagawidan nan. Unantay. Sige nga rodan, bye. Bye, Mike. Nala, urayam latan ti panagawid di anak may maray. Tanay, nakasarita ko ni Berto akasinsin na. Sige nga rod nanang. Agawid akong tainak pa'y manglukat ijay pa kanan. Sige, balasang ko. Awan man nga rodan no kasta bakit. Nasumok naman ti arakain. Ang bulak-bul man nga rodan Wan nga rod Unay mo day nga anak tan. Kunak nagbalbaliwon tan ang asawan. Ay sigurado ang manuman nga aldawin nga agpukaw day jay bakit. Ay narugyan naman ang tisigod nga aramid na. Sapay kumata agawid mo't laadagaws. Ay naapo, nakababay ni di asawa na bakit. Makastawan pa'y ninsang kau ipag. Ay, awan pa'y nga rod bayaw. Ay. Iso pa nga asiman, takuyugan na kamapan ijay balay da kumparem. Tama nga no aday jay. Alang raw. Mabilang raw takuyugan ka. Ay na, aginunta, aginggat kay kayata, Brendo. Ay, dagi jay, dandayin san aldaw ipag.
Hagin inom da ka ni kumpare, iti paraangan da. Un nga ron. Ay na, nagtaer ka talaga, Brendo. Makapainlove ka talaga. Ay, na. Awanay. Nagladlad man yung tinsang kao. Bading ka dit ni asawak, Berto? Apay di mo amo ipag. Kuno sigo da kasta. Anya? Ay, ala, agawitan, Berto. Diakon mairusok akitaan tar aramidan di kasinsin mo. Wen, balasang ko. Sigo da nakasjay ti anak me. No agbartag, sumagmamanong aldaw ng agpukaw ijay balay. Pudno ka di abakla, nanang. Ay, agladlad mo nga ron no kasjay amabartag. Ay, jak man namo no apay kasjay ti anak me. Nanang. Isu nga ron adimi kumakayat at tumimtim iti arak. Ngam di namot maliklikan. Adulat tamo dagiti mga awis kan kwa na nga aginom. Katima ko na kat istriktuam di asawam. Tapno maliklikan na ti agbading-bading. Sige, agawid ako, nanang. Mari, asawak. Sorry ba kahit noitak lang agawin. Pinilit da ka na ginom medikal man. Pakawanan na ko ma. Promise, maudin day jay. Jaklem pagaro. Pagbalin ka matgayam abakling no mabartag kaldo. Sorry nga roden na mahal. Sana na maulit. Ay-ayatin ka. Sorry. Nga maminam tagpay so. Bading ka. Ay isan? Malalaki ak mari. Nagkunamot abadi nga. Apay nga roda kas di tinakita. Kain-in narakop mo di kumpare mi di nabartag ka. Agbakla-bakla ka. Wah. Awan day jay. Pasot la tiragrag sa kay day jay bakit? Di mo kumaikan iti madi kay papanan day jay. Wen. Sige, palabsak day jay. Basta sana na maulit ha. Kan nga agbartag. Insan, umay ka manawisin, tada papananta. Sa dino insan? Inta makidaya iji bangir a barangay, tagkasarte anak ti kumparay. Kastaya? Papanan nyo manan, Berto. Awiso man insang ka, ipagtayin ka mamakidaya. Kwa, likliklikan nga min ni Aldo ti aginom iti arak. Di ka madanagan, ipagtawan arak ijay. Anya? Wen bakit? Jak uminom, promise. Siguradom lang, Aldo. Tano agbartag ka, agsagana ka kanyak. Kun uray si ka, Berto, agsagana ka numabartag ni insan mo. Dalag mo na ya. Siyak ti makamaw ipag. Agsatan sa uri may salabuti insan. Ay, kwensan. May salabut ay. Kalpasan na agawid tan. Sige. Sikalat na ti makamon insan. Ay na! Nagmayat ko mati agsala. Ang amawan mo dito, kar. Ay, nagmayat kat ko man ti makisala ka dagiti nagtataraki. Baros. Madamdama pa'y ti sala, insan. Nayunan tapay nga ron, ti ininom ta. Apay pakurangan pa'y dayta, insan. Wen, bitin ti ininom ta. Sige, mabilang araw ta mga lakpay. Ada kami ni ipag. Sorry, Mari. Nabartag ka manan? Di mo't kunak adi mo bartagan to'y asawak, Berto. Nagpili mo nga main. Come on, insan. Sumra ka pa, itagkapeta. Insan. Ipag, saan na balay? Tayo nyawid ko ni insan nga uri na bartakan. Rumbang laang, tas ika tinangawis kan kwa na. Ay, nagtagaan. Ay, nan, bumulad ak man iti bestida man na ingpis, Mari. Super hot adi. Anya, ay purdyos ka mataldo. Saan man atila ibagbagam? Mabiit lang, tamangalaak iti pagsukatam. Ay, wisko type ti pantalon. Bestida ti kayat ko, tapno press ko.
makaturugan ti asawak, Berto. Mabalin mo ti agawid. Ay, kasla mo maalyawa, di tarwar. Nagsingat. Mabuto nga mga agawid, ay. Mabalin na makiturog dito balayaw, ipag. Oo na. Bahala ka, Berto. Ijay ka nga rod may sasilid. Ure dito ya kunso pa maturog, ipag. Sigurado ka? Kuway, nadaga nga minu di kwartaw. Aldo, agpudno ka man kanya. Anya ka diti agpaiso a kinataom. Pudpudno a lalaki, wano talaga abakling ka. Malalaki akmar eh. Ibagam tagpaiso. Saan ka aguraan ta maawatak? Basta ibagam tagpaiso. Talaga ka di abading ka? 50-50, Mari. 50-50 nga. Sorry. Tangay pilitan na ka mangibagay iti agpaiso. Ibagak ati agpaiso. 50-50 ko na. Darik na ka babae. Adamo trik na ka lalaki. Anya? Ang malablabanak kit day. Ruming bawlat tamo ti panagayat ko kan ka nga asawak. No, saan ka nabartag? Ngam no nabartag kan, di na kun paganano, Aldo. Iso nga iwasa mo ti ara ka. Tadadaulan na ti relasyon tang agasawa. Sige. Wait. Promise. Saan na maulit? Promise. Insan, hintay di sintraw tada gilibre iti siya. Ay, saan na ninsan? Idya akong ti arak. Nagkariyak ngamin, kani bakit ko adya ako naginom. Apay ender di saya kan? Ay, saan? Diyak lang ngamin kaya at nga agapa kami kani bakit ko. Mapantaki din? Siyak ti makamu kani bakit mau? Ipakada na karutkan ko na insan. Sana yung taki din. Sigurado adi na kan tumo la palubusan nagpakada ta. Intaki din ha? Hello, Sis Marie. Ipag, pasensya na. Ta pinili da malinsan ko nagsyatay. Di mo't imbagak adimon isungsong ti asawak nga agbartak, Berto. Kwa sana siyak tinang isungsong. Da kami atin sungsong da. Ala, ingka agsukaten, Aldo. Tamaturukan. Okay, Sis Marie. Ala, Berto. Mabalin mo ti agawid. Kwa, mabalinti makiturog man hindi ti balayo ipag. Mabuti nga mga agawid ay. Oray dito yung isalasin at ipagturugak. Sige lata. Berto! Apingadda ka dito kamam eh. Shh! Tagtagaray. Tama nga numaring ninsan. Mabuti nga ngamin iji salas. Iso nga makikay damang kang kaipag. Awanan kayo tibain. Pumano ka kuna. Nanang, agpabunyag kami intun sa badaw. Tapno mabunyagan ang po ko yaw. Ay, nasaya at sige taw may kaming tutumulong kundi tatang yung aglutaw. Anyat partyan nyo aya. May salababoy Umdas mo siguro dahit Kada tayo nga agkakapurukan. Malakawan na. Da kayo ti makamaw. Saan mo ta masapul abungga ti sagana? Day, ano din nang nagkarumyaw? May salababoy ti partyan yaw? Ay, kawa na tata. Dakil mo baboy, may? Ano yun atalo Tanayonak. Inayon ko, tayo dua baboy ka. Ha? Ay Natasyaw, bunyag ti pasken. Sana kasar. Umuna nga po ko taday jay. Ang nagbasay ti sagana. Ay sana mabalain. Masapul nga dumat at ti sagana. Tayo rin sa nga barangay. Wano, dua barangay ti dumaray. Nagadunay mo tatalo baboy ang maparting tatang. Basit day ta ano ti dumaray. Saan tayo nga gawi si ti adu ataw? Unmat nga lakay.
Kan narigat taga si kaso iti adu a bisita. Ay na, ano ti maayaban na tumulong. Adaw, dagiti babalasang maayaban. Heh, ipakita yung met akabaylan nyo taghanda iti bungga, rumyaw. Anyat sirbim amang opisina nga ino kasta. Ay na, aday ta ka Ay, tala ka, mamay! Baboy kumadaya, pa'y baboy mau. Ha? Isu nga gulimat ka man si ka. Takwartak, tinaigatang kadagi jay baboy at tarakan kau, Andrea. Kakamaring. Ingkag pungga. Ano ti sagana? Talong amin ababoy, ti pinartimi itabunyag ti apukaw. Nalpasan ka katasyaw. Nagpungga akaw. Kamangalay ti macaroni salad, kanjay cake. Kanada pa ice cream. Sige lang kaka, madamdaman ton. Ay ka makaamu ka nga ron, Ay na, umuna nga main nga apukok dayjay. Iso bongga ti selebrasyon ti bunyag na, kaka. Elangan mo sinsinan la selebrasyon ti angayon, may. Kababayin mo kada kayo akalugaran, mi. Ken, naipromote sa ngamin ni Romeo nga anak ko iti trabaho na. Ngimato ti sweldo na. Ken, ura gimanugang kao. Permanente iti trabaho na. Ay, naimbagata da babaunan da, tangtangdanan da. Tapno da mga muawer iti apo ko me. Anyat serbi adakil nga ti sweldo na. No di da mga la iti babaunan da. Saan aya, kaka? Na, ay agsao kamit Anya may bagam nga, iti ko na. Ay ikwa, kayat ko aramanan jay ice cream kakatasaw. Panawan ka pa'y dito'y atain nakman mangala. Nanang, tatang, umadanin ti graduation ko. Wingarodan ako. Ay nakamaujanan na. Makalpas kanto ni ti panagadal mo. Nanang, sa wakas, awanton ti paka-stress Hey, anya ti planong mo inton makagraduar ka, anak ka. Inton makatrabaho ka ti kahit ko sa wine. Anya plano, tatang? Planom ka na kami adadakil mo, Ken planom itibiyag mo. Pag namayan da kamay, itad mo, dagiti masapsapol may, bayat ti panagbakait, ken panaglakay may. Saan na pa nangiboy-boy, Juna? Ang rumbang lang agsubad ka makada kami adadakil mo, anak ka. Apay aya akas tati bagbagam iti anak talakay. Saan pa'y la nakagrad-graduar ngam kasta kati bagbagamon? Agulay magkamamait. Laglagi pa nagiti imbagakan ka, Juna. Tano saan aga po kada kami adadakil mo? Saan ka makaadal? Isu asuruam ti agsubad. Wen? Ay, uwan, tatang. Itaman no bagay ko to'y ginatang ko abadok. Bakit? Nay, mayat may. Pang formal abadaw. Pangusaram. Usarek to no graduar ni Juna. Siyak ti mangimat siya keng kwa na. Sige, tasyak to tag picture. Ay, agbati kan. Agluto ka. Ni Romeo nga anak ta timang picture to kada kaming agmatcha. Anyat lutuan aya. Tay sagana. Parchen tayaw tayo dua ababoy. Ken dua kalding. Hehe, aghanda tayaw. Ay na, nawayamot ti kabigatan na panaghanda. Ay na, may mayat no iti kaaldawan ti graduation na tapno naragragsak. Ken mas exciting. Kahit alangan na dya katindaran ti graduation ta anak ta. Ay wanan niya. Ay, sige. Mga yabak tulatan iti sabaling aglutaw. Inka mangarod gumatang iti napintas sa pagbadong tao. Ay, adabadok dita. Tayo usarak nga agninenang. Dayay ba yan? Sabali mo ti usaram ti graduation ti anak tamad Sabali mo ti pagninang. Nyam. Gumatang kanto iti sabalay. Ito iti kwartam. Nalakok di may sakal ding kaw. Ay saanon, gastos laday ta, adamot badok. Ay no di mo kayat agbati kan, di ka umay. Anya? Unay mo day ta.
May sa ti babadaw. Di ka lagbain. Sukatan mamait. Ay, sige nga, Rod. Inak to gumatangan. Nana Maring, inawis da kayo da tatatasyo? Wan, graduation jay inaudi nga anak na inton maminsan nga aldaw. Win ka no nga, Rod. Duha ang baboy ti partyenda. Inayaban nak mga tumulong ama panaglutaw. Uray siyak mag. Inayaban nak nga aglutaw. Ay kat mapantay tulat ta. Tapno awan may bagbagada. Wala, Nana. Ay, talaga mo ni tatatasyo Bastag pasken, bungga. Wan nga raw. Manipod anak aging ga iti apo ko na. Wang nga, Rod. Ay, sana all. Wan ang damot pang pangas na. Iso ano kas jay ngagis istorya. Jaklain entertainer. Ay, talaga siguro akas giant ti kinatao na, Nana. Wan nga madimot laeng no awan mang tubngar kwa na iti kas jay nga style na balasang kaw. Nangag ko mo na minsan natubtub nga rin ni Nana Andrea di asawa na. Ngamuungtan naman ni Nana Andrea. Ay, alakit. Biyag na day ta. Balasang ka. Masaok laeng matkit day. Wana, narigat ti makibiyang. Mala, intanto nga rod tumulong aglutaw sine. Ala, kakalugaran. Agpapas kaya mangan, tadaw, tinapartay. Dua ang baboy, tinapartay. Ada pa lechon manok. Ken ada karnit kaldeng. Ala, mangang kalata. Ket ba ti pandangan nyo kakabsat. Alak man day ti agundaway nga agsao iti sangwanan nyo. Kaya't kulang nga ibinlay ti kapadasan mi asa nga pamilya. Dagiti ado arigrigat mi anaganak. Dagiti anak mi ide agad adal na pailaeng. Ay, kasta tata. Ket ita. Dayto yan ti bunga ti ado arigrigat may. Nakagraduaray dagiti duwa nga anak may. Agtrab-trabahon ti inauna nga anak may. Ket sigurado nga iti mabiit. Agtrabaho mo ti inaudi nga anak may. Tata. Nagasat ka may. Tada, professional nga anak may. Isudan tao ti mangyaon kada kami iti rigat ti panagbiag. Ay, dingding da, kakabsat. Ay, sige, mga kailaeng. Tarambakan tayo iti usto ti panagraduaran ti anak kao. Ket, agyaman kami iti kadayaw nga may makiragrag sa kada kamay. Duwala nga, tinabati a baboy mo. Ay, sa nabalitan dapay upat akal din kao. Ilakom dagi jay? Saan? Apay nga ilako ngay mait. Imbis at yan mo dagiti tattao ka, aglalapusanan tayaw. Aglako-lako ka editan. Ha? Ipasida tayaw ka dagiti tattao dagiti tarakeng kao. Anya? Nagrigrigatam at tinartarakan. Adun ti gastos mo kadagi jay ipasidamlaan. Subutang paymet nga umuna tinagpuunam Di ka agimimot, tamaday. Sana pa nagimot. Subutang pa dagiti ginastos mo kunak. Tapno adan tumanan igatang mo iti sabali at taraknam. Sa nga rodain, agswildon ton ni Juna. Awan to ti pagdanagan ta iti gastusen ta. Ta isuntaw ti mangtad iti kasapulan ta. Anya? Ay na, sana pagrebangan ni Jonah timang suporta kadata. Ay pagrebangan na, anya kita sa adin. Apay, no sa nagapukadata nakalpas nga raw iti panagadal na. Alaman, panunutan man ti bagbagam si ka, Andrea. Di mo mo ti sasawa mababakitan. Agluwas akon inton bigat tatang. Tain nakagrebyo para iti board exam ko. Ay good luck anak ka. Lalay nga ti agribyo Tapno makapasa ka, wine. Uy, tatang. Ito iti kwartam. Balunam day ta mapanagrebyaw. Ay na, agyaman nak tatang.
Ulit ka. Lalay nga manakaw. Tano makapasa ka iti board exam. Agparti tayo tumanan. Agrambak tayo tumanan iti bungga. Ay, mabalinti makitugaw, ading. Awan ngamin pagtugawan dito restaurant. Napundo maten. Ay, una, sir. Mabiit laan. Taikatagtibag ko iti tugaw. Aday ta. Agtugaw kan, sir. Agyaman na kading, ha? Ang hindi nakawagan iti sir. Nanumuak lang. May sakla, jeepney driver. Anyat nagan mo, ading? Taga dito ikakadi? Jonah, manong. Saan? Umayak ko mag-review. Ngamawan pa'y umno apagdagusak dito eh. Nagtransient taklaan. No kayat mo. Umay ka agnayan iji pagababanga. Dapay mo't may sa bakante a kwarto. Manot abang, manong. Nalakalaang. No kayat mo, sumurot ka kanya. Tap na makitam ti ibagbaga ka kwarto. Sige, manong. Magastusan ak ngamin nga agtransient. Wala. Ala, mapantangaro din ading. Imawag dyan nakta. Umay ka no mangala iti pagbayad na iti abang na. Anya, apay isan pa'y nga tanal pasti pa nag-review na. Saan ka no pa'y may... Apay ni Manong na idingay. Saan matakas na kabayag ti pa nag-review na? Sa bali siguro itamot din na pakay. Sa bali mo iday. Tata, kumusta nga ni Jonah? Agtrab-trabahon sa amot dun. Nabayag nga minan ajak makitkita dito lugar tayo. Napan nag-review ijay syudad. Balasang ka. Ay, kunak nagtrab-trabahon. Nabayag mo nga minan nga awan dito lugar tayo. Wen, tay paspas na ngamin tagripasaw. Tapno sigurado ang makapasa iti board exam. Iso nga agsagana kayo manan, kini kakamareng. Tada kayong tumanan ti ayabak nga agluto wine. Ha? Agdamanan pas ka ni Jibalayo, tata? Wait na. Inton makapasa ni Jonah iti board exam na, siguradong tumanan ado ababo iti mapartay. Ken, parcheck to amin ti kalding ko na batin. Ha? Nanang, tatang, kitain nyo ti pagiwarnak. At danagan ko kadagiti nakapasa iti board exam mo. Nan. Ala, wangag paisaw. Ay na, kablawan na kanak ko. Ay, kablawan ka na kaw. Yahaw! Ay na, nakapasa iti board exam ti anakaw. Board passer ti anakaw. Lakay, tangiwa mo mamang. Anya kamutin. Ay na. Marikrik na akong bakit. Pumintasan ti panagbiag ta. Yaon na tan, iti kinariga ti anak ta. Ay na, panpanakil na ko na. Anakaw! Thank you, tatang. Ada ko madawatak kada kayo, nanang. Tatang. Anya na ita. Ibaga madagos ta, patgan may ngawan duwa ba? Sapay ko tamaawat yun ni Tito Anobio. Nobyaw. Dan aya nobyaw. Tatang. Naamamok idinapanak nag-review. Ay, sige. Nobyo lang, mate. Basta saan kayo pa'y nga kaskasara. Agtrabaho ka ba eh? Wan, Tatang. Romeo. Di mo't ilaklakom, ginwang mau. Tata, tadyang mo lamasi kaso ngay way. Tabisya mo iti trabaho. Apay adam mo yaw gumatang. Siyak, agam utang agpay Pangusaran nyo ngay. Pag blow out, jakab sa mau. Anya? Kuna man o dagi jay baboy kang kalding nyo ti partin niya. Kurang dagi jay nayunak itinwang. Nagadong ngay may. Kas kay mo lagpakasaran. Wain, tapno agbilib, dagiti tattao iti pamilya tayaw. Anya? Alan, ipautang mo kanyak.
Ininutag to na bayadan anak ka. Tayin ton makatrabaho di kabsat mau. Siguradaw, ngay kanak to iti kwartak. Di edan to pagbayad ko kagka. Malala, kakalugaran. Mangan kailang, hindi kag babain. Ay na, nana maring. Kati paray. Nagadumanan ti sagana da tatatasyo. Wun na road balasan ka. Kaslamot agpadayan da Bakal tayo, kakatasyo. di pa naggraduaran ti inauding anak mi Ay na, Duwan, ti professional nga nakkaw. agpaspasikat man ijayan ni tatatasyo, nana. Way, mga katoy paray, may katoy. Kitbayam, no kasta te pakaragsakan na. Uray, tagpay sumat a profesyonalan dagiti anak na. Apay masapol nga ibagbagana, kaamutay mo dayta. Ay nabalasan ka, bay dita. Umay kakidin tamangan tamutin. Ipapasta timangan. Taado aputa iti sidaan. Ramanan ta amin a karneng ana idasar. Ay, salamat. Naiwakas mo't laangan ti amin. Nalpasan ti blue out ti anak ta. Awanan dagiti tarakan mo. Nakautang ka pa yan. Talaga kasta Masukatan to iti adaw. Kahit napananmanan ni Juna ngay, apay nga awam man dito'y balayan. Napan ijay syudad, tagsapol ka no iti trabaho na. Di na kan nauray itay, so napanain. Agawid mo lang at ha. Wan into na da masapulan na trabaho na. Anak ka, kumusta ti papan mo ijay syudad? Ada na sa pula matrabaho man. Nagpapangit mo't dagiti offer da ijay. Kun nagbasit ti sweldo. Ano, sa matimang rugi ti basit, anak ko, tadumakil taw. Agtrabaho aktaw no makaanakak tatang. Makaanak ka sa so, Mike. Sorry tatang, nga masikugak. Ay, anya. Ay ngam di ka madanagan. Ta saan kami pa'y nga agkasar iti nobyok. Ta agtrabaho akpay sa akto makikalaysa. Anya. Apay ngay ang masikog kan. Kinapay ang nagpasikog ka. Katawan pa'y may trabaho. Ayan, tinobyam. Ikuyog mo dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Mabain tatang. Iso abay-bayan yun. Umay tulatan no nakasaganan asumango kada kayo. Tanda ni makatawan ti anak mo, Juna. Ay, kasano ngay, agsapol ka ni ti trabaho? Wen kumangarod tatang. Latada kami ti mga awer, iti anak mo into na da trabaho. Wen kumaa, ngam saan mat amabalin tatang. Anya? Sana mabaling nga? Masikugak mat manan tatang. Ha? Ay, unay kamaten si Kati tao. Sinikog ang manan to anak ka, amom nga wapay trabaho na. Ay, kwa tatang. Ha? Ikasal mo nga roda, hindi anak ko. Awan pa'y murnong ko tatang. Wen tatang. Ay na. No kayat yo, gastusan nyo pa'y laang ti panagkasarmikin ni Tito. Tas amin to bayadan inton makaurnong kami. Uray ta pag-aayat yo, matagpaspas ken dito'y balay. Ha? Nang, addo ti kwartayong. Nagswildo aki di kalman. Isungay kan kay mo ti kwartayong. Ay na. Ay, agyaman aklulit anak kaw. Ay na, kayat ka anak kaw. I love you. Igatang yu ti vitamins yu dayta Tapno kanayon kayo anapigsa. Kan gumatang kayo iti daduma pa kasapulan yu dito'y balay. Uy, nanak kaw. Ay, agyaman ka. Tada kayo kinimanong mo atunyaw amang mangted iti kwarta. Awanan yaman na. Da kami maalat makatulong ka da kayo. Aywan, kayat mo ti bilubilaw, taagluto ak para kada kayaw. Wano tinupeg, wano suman.
Ay kakumporme ano anyat lutuan nyo, nanang. Sigay, sumanlatan anak kau. Hey, hello anak ko. Hey, nang yugak iti suman, tanagluto ak itay agsapa. Sumre kayo, nanang. Kasangsangpet ka o naggapo iti trabaho. Nagyaman ak anak ka. Idisok dito'y lamisaan to'y suman Ah, Ay, wan gayam. Inikanak gayam ni ading mo alulit iti kwartak. Ah? Nagswildo ka nung aminang kahit. Doari baw tinted na. Ay, gaya man niya. Dandan ni nalipatak. Imbag tayong palagip yaw. Well, nadamot itid ko kada kayaw. Ito, iti 2,000. Ay na. Ay, agyaman na kanakaw. Talagaan na nakam kayong anak. Tamuyo at alyawon tinaggapuan yaw. Ay! Naimbag lang nga daigatang nyo iti masapsapol nyo, ha? Kahit da kami matla tinamnamain nyo, makatulong kada kayo, nanang. Wen nga rod naimbag kayo pa'y kinilulay, tananakam kayaw. Ngam jay inauna akabsat yung ay, ha? Awan pa'y maitultulong na kanyak may, Di yun panunuto ni Manong. Tama-stress kayo tumanan. Ay, wen nga raw. Ni Manong yu asimut ti paka-is-stressak ijay balay. anya nga tatiluto kasi daan tayo, nanang. Ay kat makaammo kamot ang agbirok iti sidaam. Tasya, nanganakon itirwar. Napanak ng restaurant. Ha? Intik outan da kumamot na, Ha? Sumapol ka iti trabaho. Tapno adda paggatang mo iti pang restaurant mo. Awan pa nga rutiks di kumparik, nanang. Awan pa'y trabaho, medyo kalsada. Ha? No awan agpatrabaho iti kalsada. Awanon ti pangalam iti kwartam. Nan, kwartayo man kiday. Tay na magumatang iti sida kay Gistar. Ay, dumawat ka iti kwarta. Imbes asya kumatikam. Awang nga raw kwarta, Mike. Intun adda kwartak asa kay tuikan. Manumutlat itad mo kanya. Limagasaw. Kanya nga raw, Mike. Kasagpaminsan mo ila trabaho. Ay na, sumapul ka ngamin iti permanente at trabaho. Di mo la tultuladan dagijay kakabsat mo. Una ta di adal da, Mike. Siya ngay. O mo na iturpos ka, o. Jak pa'y nailapas da iskaw. Tanakapoy mo ngamin ti utek mo. Basol ko nga raw na nakapoy ti utak ka, o. Basol nyo, ha? Tadi kayo siguro nang nakan itinatang kang prutas idi si Kugda. Ay agtal na ka. Saan adita ti pagibasaran? Sadot ka ngamin nga agripaso iday. Uri ka sa no, mati pa nagripasok, idi ka diya mawawatan, nagitiliksyon ka. Sadot kakitday nga giskwela. Aw. Agtal na kan. Tamabanugak lamang sungsung bat ka dagita ngay bagbagam. Kaya't mo ti makitrabaho ka ng iti boys ko di kalsada, mo. Ha? Kaya ko ata dominate. Kaano ngay? Intun bigat, mo. Kabarbaro, kontrata ti anak ko na jay. Ay, kawan na tata. Agbalong kamay. Uray sanen, tayong kay tumangan iti balay. Tapaglutuag di babaw nun may, ha? Ay na, nagmayatang ngay. Iso nga do, ti dumdum tang agrasya iti biyagyo tata. Tanaparabor kayaw. Ay na, more blessing to comes. Tukam kunam san akams. May mayat di comes, tanoad ado ti blessing. Woo! Gana! Yuhuu! Bang! Tangiwat mo man si Kasimo. Kas kala maururam mo. Apay aya. Ay na, ada pagtrabaho ka. Nagtrabaho kami di kalsada. Kalsada manay. Kanya nga rog, ngay. Iso nga rog, mati kay batuga, may. Manuntulat mayawat mo kanyak ngay. Gagasalt, limagasalt. Di ka lamang mangtudin nukas talat ka basay. Nanang, may. Ano sa nyo? Ano mano maitag ka? Di kay kaagyaman. Tada maitag ko akwartayaw.
Apay kaya yung road nga di kay kan. Saan lang no saan? Basta gumatang kay ti kanam. Ag kanya-kanyatan si Mau. Una yun? Kanam ti kanam, takanak mo ti kanam. Apay ay takas na kayaw. Ay na nabaybayag kan a tao dito'y lubong. Ngam awan paylat na aramidam iti biyag mo. Kita man nagay kakabsat mo. Dakulan ti babalay da. Kan adda pa yan logan da. Ay, unay kayon aya. Mangrugi kayo man na mangikumpara kadagiti kakabsat ko kanya. Saan ka diakas ta? Mga sawa kang aminon. Anya asawa nga ikaw ang nobya. Ay kat mangsapul ka iti armam. Tay baknang ti armam. Tay adda balay na. Tapno yawid na kan. Tay so ti mang palamot kun ka. Unay katikas ta pa nagsasauyo na na. Apay ay akas na kayaw. Nagsuo kayaw. Kalasana mga nagtawag kada kayaw. Kaslas danda mga anakay. Kakarooro pa kay met na yun. Kitam tagong mau. Agpada tanay. Medyo ti mga basik. Tamatayaw. Agpada ta. Siya nga roti kay ingas yun eh. Isumot ti ko na dagiti tataw. Ay agtal na ka man. Oh? Day di tatang mo ti karuprupam. Sana siya. Anya? Simo. Gusto da itan. Nagawi din dagiti kakadwa man nagtrabaho iti kalsada. Apay nga pinanawan daw tata. Una tanay, sumipngit kaminan. No, di mo kabalan ti agawid. Ure maturog kan diti balay. May isa ha? Kababay Mike. Ay, pasensya kayong tata. Kaya't ko lang iliw-liwag ti madiari na. Apay, Simo. Ninang ko ha? Kanayon na kapabay nanay. Kaslawan sir-sir, biki di balay. Nulabsent niyag sao? Kasla kaya na ako napapanawan ni balay, may. Anya? Hindi, apay ngay. Ang mga ano da basol mo. Awan. Hindi, amo ka pang kurkuranti na kanya ke ti kawan ti ada lagaw. Kanawan na talaga na trabaho. Kinapudno na italang agparte kanyaw. Amok ti sasawat. Mas nawak nga road. At saan kamot nga inom iti nakaro. Wala tata. Italang. Takaya ko ayaw awan tiri na. Malagip kumilat dalang iti bagbaga ni inang. Kaslawan sir-sir bigi balay may. Ala, uston. Basta sing-singpet ka. Ipakita mlatan na sayat ka tawan, barok. Ken pangasay. Di ka kumagararapit iti may kaniwas, wan, Simaw. Kasla kaya ko pa ikidin ti agribil day. Ay, saan? Sana nasaya at tikasta. Why? Amo makidin ay tatata. Masawak lang kiday. Saan? Diyan makidi maramay. Ana? Damagat? Anya day tasi mo. Adanobya, ma'am. Awan pay. Apay aya. Mabalintagaran. Ha? Ala. Tila ibagbagamay. Wan kan saan la isumba, mau. Ibagaman no mabalin mo no saan. Tanusan ako, mangsapulak iti sa baling armay. Ha? Mabalintagaran mo no saan. Kat mabalin lata si mo. Kaya mau no saan. Ha? Wan kan saan lati kaya kung isumba, mau. Awanin ti adupay apalpalikaw. Kaya na ako no saan. Ano sana ka ni Loida kan Rosa tinaarman na Wan, kayat kasi mo. Ay wow. Agyaman ang rodana. Agasawa ta nga roda na niya. Ha? Sige,
si katimaka mo si Mau. Anya, ni Ana tinubyam. Una na. Nagaram ako na, takas tamad ti kaya iyaw. Kaya yung mga asawa akaw. Imbis apilya ko matagla kay abaraw, sana. Ah, nagaram ka? Dayjay pay mo't apada marigrigat. Anya nga iti ipakanakan ka. Apay nga minga iso timang pakangkanya ngay. Siyak atimang pakangkang kwa na. Ha? Nagsasao ka? Kaslaad na pagkarit mo at trabaho. Kat pa extra ka lang mag... Ano sa katig birok iti sa bahali at trabaho? Nagando pagtrabaho. Iso nga ikasar ko niya na. Ay, saan ta kasar-kasar? Ha? Awan usar mga kasar. Madumati tarakan ko amanok. Apay masapol na baboy ken nung ti mapartay. Apay saan na mabalin ti manok. Anya? Ha? Di ka lagbay. Tapag bainak ko mangay ka parehas mo ilakarnay. Ay, kan inayon kong tupay tay natiltil a baboy ka. Ate kalail din ti ropa na. Ay, sanang! Ah, Mangibabain lang tahandam nga kasar. nawan ti nakababain dita. Basta ikasar ko ni Ana. Manok ti handamin tao. No kasta, aga-abroad ka mat manong Tonyo? Wen, Lulit. Flight ko lang ang Dororaya. Ay, agpadatang nga ruda manong. Uray siya, kagabrodak mo. Dakdakkel ti sweldo iti pagilya na papanak, Lulit. Ay, huwag nga ruda. Mabiit ta makaurnong no iti pagtrabahuan ta manong. Ay, kuuna din ko. Hala. Good luck kada taadwa, kabagis. Itatagasawa kayawn. Lumasin kayawn iti pagnaudan niyaw, si Mau, Ana. Narigat mat no papakpakan kayo latan kanyak. Lumasin kayawn. Nangagyaw. Wine. Wala nang. Si Mau, pag naudan tanga-tangay, nagbasit ya balay may. Ado kami ngamin unay ijay balay. Apay nga may anagado kayo nga kakabsat, Ana. Ha? Anak ngamin nga anak ide ni Inang Mau. Iso ana sardinas kayo ni ijay balayaw. Mala. Nagipatakder kami ay iti kalkalapaw. May nanang. Sana problema day ta. Rombang lang. Nataengan kayo. Amuyon ter aramidin yaw. Agremidyo kayo. Nay, tunyaw, lulay. Inton adda kayon ijay abroad. Di kay tumang liplipat Di yung lipatan tay binulan nga allowance ko. Wala nang, mabalin ayaw mo ta malipatan mi dayta. Wala nang. Di kam tulumangan nga gipawit iti kwartayaw. Ay, nasayaat nga raw. Hay, naimbag kayo pa'y nga anak ko. Adaw ti maitultulong yung kanyak. Ay, nagyaman na kada kayo anak ko. Patgen kayo unay nga anak ko. Ag-flight kami ni iti mabiit manong Simo. Sikan ti makaamo kininanang dito'y Sana bale, agipawit kami to iti kwartam. Kan kwartana. Saan na day? Kababay, nagdaw-dawat hak. Makatrabaho mait. Ngureon na iturpos ka. Adaw ti pakipordyan di taday. Nalangaron, makamo ka. Basta makamukan ka ni nanang Tas ikamot lat adda dito'y. Una day. Awang pagdanagan nyo, tadya mo baybay anti inatayaw. Papanam kakagrasya. Agpailihan sa... Wen man, tay nakman mang restaurant kaka. Kanayon kan sa mang restaurant Nagsabat taman idi na panalawasan. Sa idi na minsan nakalman. Kaya timbaga mamapang kamang restaurant. Ay na, masadutak nga glutaw kaka. Iso nga inak lamang restaurant ang. Nisumot la lumuklok magka. Ay, kitama.
Ta mga numasobram timangan iti ado, kaka. Ay na, kakaiso na nga da pagkatang itinaimas amakan, kaka. Ay, malaksid, no awan. Kaun, enjoy yung timangan. Tanaimas payla ti panagraman. Kaano nga enjoy ka amangan ngay? Inton mapukawan ti raman mau. Kasano ang ma-enjoy mo ti agbiag no kasta? May kawak lang amin kay. Ta bigla mo ti panaglok magmaw. Kita ada giti kang kanam kaka. Tanay, narigatan. Ay nakas itinakuna. Enjoy yung timangan habang mayat pa'y ti panagraman. Ina man padigwan, hinanang itilinuto ni bakit a pinabait. Sigurado ang magustuhan na dahi tayo. Ha? Ang dagas asaw. Anya ngay dahi, jay. Ay, ninsa mo inanang kaw. Ay, inakitain. Siyak kayak ti batay. Saan kayo pa amatay, nanang? Tanay taray kayo dito ospitalay. Iso na lang ta. Ay na. Una yan, tanapik taramit. Hindi pa nagsauyaw. Gapo iti pa nakaatakiyaw. Rimawot kay tumo ngamin iti karnay. Kayas ka makisada over kansanyaw. Kasano ngay ama aya ba dalulik kentonyo ka dada jabraud? Siyak timang bantay kada kayo dito ospital nanang. Ay, sadya kayas. Bakla balsunak. Balsing nga? Balsunak Gapo sino yung kuiderskan ka. Jak ugali da kita. Unay mo ti pagkikita nyo kada taon aya. Inakayaw? Balsing kay kiday. Samit ha? Inyag mi dagiti kawasming kanibaka dito balayo nanang. Kaya yumanunusan. Agnag kamin ditaw. Tapnod da mga sikaso kada kayaw. Anya sangitan nyo ngay. Ay kang kayam. Nagpawi dagiti kakabsak ko iti kwarta. Ikabil ko diti pita kayo Sana makuti da itaw. Idulin nyaw. Ta kwartayo la da itaw. Anta kwartami ka ni bagakaw. Tado timula mi anatagang prutas. Kan makipurpur diya kamay. So saan kami amaawanan iti kwarta. Da kami iti makamu iti kaninyaw. Sibo. Napay niya pagsangitan nyo aya. Bakun ko sasyak lagabayin ka. Gapo iti kisawin ko kay Pakawalan ko ba? Ay, napakawang kayo, tayo na kayo nga raw. Papagang kayo nga inang kaw. Si Kang Rene bulurong akide. Si Kang Gayang di makasulong kanya kita. Wala, tadama nga ron ija abroad, dagiti kakabsak kaw. Naimbaki di ata, sana profesional. Ay, nagpapada kami lang nga profesional kadagiti kakabsak kaw. Awanin na! Handa ka mamin di abroaday. Awang ko man nagbati ang mga sikaso kada kayaw. Awang gataga mo bakit? Tagawid tan. Awanan, nagatang kumat aminan nga kasapulan ija kusina. Intan ija paradaan. Insan Romana! Ni matbite. Saka matgayam diya tabite. Wan, kasangsangput may. Umay kayo agbakasyon. Saan? Umay kamin agnaed ijay lugar tayo. Ay, kastaya. Ay na, sa buwalay matante pormam. Kanpi mo daw ka. Agpay so gayam ti bagbagada nga agpapu daw ija Manila. Ay na, kasano aya kat nakakulungak mutlat pangaminan iti ayan ti trabaho. Kat, kumusta nga ya, adan boyfriend mo? Nakiasawa ak pa yan insan. Ay, taga ano nga di asawam?
taga Manila insan. Aya, kat agkukuyog tayo ng agawid, insan. Wala, umay kayon kinibayaw, taintay ijay ayan tiluganan. Ah, Ha? Anyang alugan? Jay lugan mi insan. Nakaparada ijay dayjay man nay. Ay, adalugan niyo. Uwan insan, umay kayon tanawaya. Da kami laang tinaglugan. Ay, uray muna kayong tada pa'y gayam gatangan me. Umakan ka riyo. ay, sige, ipagbitay. Maminsan to na makilugang kamay. Sige, da kayo ti makamaw, bayaw karyaw. Mabayag pa nga grobot to'y di papagluganan ta. No nakilugan ta ko makadain sa mau. Kadata ko may didalanan. Agtal na ka man mat karyo. Kasla ka nga agraraman nga makiluglugan. Ha? Iparo pa matlaw na yan nga agbibisin ka nga makilugan. Uray marabyan ta nga gawid, bastahan ta nga makilugan. Na? Apay, ayaan nagbaliw ti Jarmaw. Hindi nakita mga dalugan da insan mau. Anya nga nagbaliw nga ibagbagamat. Agtal na ka man. Tila salsala, wasawa mga... Apaan ka man ito'y paradan nga uray ado ti tao. Kayat mo? Malang arudan. Diyan arud agsasaon. Uy, manong usliang. Anyat sirsire pam itatawa. Ay, agtal na ka. Ta, denggak man ti saritaan diabete. Kandi karuba tayo. Ha? Anyat ibagbaga daya. Agdamdamag ngamin di karuba tayo nga marites. Kat damdamagan na. No mano ti pinaggatang da ijilugan da. Kat mano kanungay. Nangag mo. Kas ano nga mangag ko kat. Imasidag kamat. Dinisturbom ti panagdangag ko. Kaslamat ka nga nakaraman nga anya data nga kasinsinta. Kundi short pan pa ite nakiting. Kita mo, gapo tapin mo daw dya legs na kundi short panan, ha? Adan samat asawa di asawa na nga si Mangpat. Baka kabit na ni Bite. Ay, uwan niya. Taapay nga handa nga nagkasar ito'y. Nag-awid ako maangay may nagkasar. Un nga rod. Iso nga burbur tiya data. Bak nang siguro data nga lalaki. Iso nga maitad na amin nga kasapula ni Bite. Iso matlagay ang mga limbastog. Tabak nang sadyakin kabit kanya na manong usliyang. Ay na, thank you dito'y inlibrem a merienda abitay balasang ko. Awan anyaman na nana. Ay na, ad-ado pa'y ko maabindisyon ti dumteng kada kayaw, bitay. Sapay la ko maanana. Gumatangak man. Apay, ayan jaglak ko ito'y. Napan nagsiar, Romana. Malag merienda kamutang. Tanaglibre ni Biti iti merienda. Kaya't nakanumat nga i-share ti blessing na. Saan, Auntie Pilyang? Ada kwartak nga paggatang ko iti merienda. Ha? Hanak nga pasikat nga men. Hanga kaslay jay da dumayta nga na kay gamdalang iti basit nga kwartak at kunamatlaangan nga isudanti kabak na nga na ito'y lubungan. Ha? Nay, anyat sasawa mo, Romana. Awan, nanalagreng! Dara sa mamatag si Arita, nagbayag madatan. Ay na, pasensya kayon. Si Makit nga minti tiyan ko. Anyat gata nga maya, Romana. Asukar kan kape man? Nay, di ka gungot nga rodra. Darasan nyo kay dieta gawid akon. Masisirap ti madak itoy. Nasakit ti matak. Ay, mabit lang nga raw. Balasang kaw. Limas tong asasawam, Romana. Napakumbabanto pa di kasinsimaw. Ure pimintasan ti biyag na. Napakumbaba nga. Kadno aday jay store nga agpaspasikat. Agasam data nga ay. Igpilan na pa jay pitaka na. Ipapadlaw na kanumat nga na puskol nga. Sapay nakasyurpan manan nga aday jay. Ipaspasikat na jay nakurkurse nga legs na. Saan ka maasigo da kasta? Very close kayo idi ka ni Biti nga insamaw. Apay nga itang kakastakan. Padpadak lang matidi nga agdaw-daw at itibulong ti marunggay day jay. Ano na yan? Kanagpidpidot iti margrag-grag nga kalaman si daan ti paustena. Na. Kaslamat ka no nga sino nga kabak na nga nan nga nakalaslastog. Lastog yakit di Apay yan ako na malastog ngayon ay.
Apay nga yung bagana. Kadya pa nagilibre na ijay store, kanjay pa nag-shore pan na ijay. Agraraman nga talaga. Ha? Tila pa kaririribo ka mo, Romana. Di ka agsurpan no kaya mau. Ay, sanak nga ampang. Tap nag-short pan ita. Kan may sawan short pan ko anak eteng. Ano, boxer short ka? Di pa dawatan ka. Kaya mau. Pagan ano ko ma, di ora awawan. Nasakit di ulok! Na, unay lakit ka asawa ko niyang. Sumuruman ti kinaapal nan. Ha? Iso asan man na makaidnan. Lumabasak pa, ipagbitay. Ay, nasaya at nakita ka, bayaw ka riyo. Umay kayong tunubigat, tamangan tayo ije balay. Ha? Apay, anya okasyon ngay. Pablesingan mi man, tilugan mi bayaw. Ay, kawin na. O sige, may kaming tutumulong agluto. Ay, kat pagyamanak bayaw. Pakibagam tuman la kada insan Romana kan insan Usling. Tapno jakon mapandita balay yo. Uni pag, ibagak to kadakwada. Ay, agasam man data. Talaga nga pasikat na dyan nga bitik. Agasam tayo ito'y pati pagpublisingan da iti Luganda. Di da pala yung publising ang mati dyan Manila. Ngam ito'y pala ang matkanumat. Tapno maamuan ti tatao nga dan Luganda. Taano maramanon tayo mo siguro ti handada, ha? Kaya damit agi paranod, bakit? Hanak nga mapan. Awan ti mapan. Haan tayo nga mapan. Apay ngay, inawis na tayo nga raud. Sa pa imbagak ama pangkam tumulong ka ni Bayaw Usling aglutaw. Ay, haan matla nga mapan ni Manong Usleng. Kanya? Siya lang raud ti mapanay. Hang ka nga mapan kunakmat. Hanak nga pag high blood ang karyo. Ay, una yan. Boy, no kayat na timapan. Kayat na nga raud ti mapan, di mapan. Sige ka di Bayaw. Mapan, kano kayat mo't mapan? Hindi ka nga lap-lap diyan. Imbis nga haan nga mapan ni karyo, imbaon mo mat Manong Usleng. Ay na, nagkapoy mati panunot mo nga tao. Kas ano nga maramanan tang atihan diyan ibite. No, haan nga mapan ni Bayaw. Ha? Nadamag ko nga may nga duwa nga litson ti alaan dia. Kan agparti dia kano tili mga kaldiyang. Sayang dia papaitan ti kaldiyang. Adaya kaldiyang. Ada kaldiyang. Inikak ni Bayaw ti silupin. Urayan ta nga iyag na dia kananta. Sigurado nga ag-isupot da jay. Ni, di kayo matgayam, tatang. Ay, wine! Umaya man, tamok adi kay napandita balay da bitay. Ay, masurunak ang makakit-kita kada bitay nga agpaskan. Sumra kayo Mi nga pagan ano ti mapan, makipangan. Kaslamat agpalpalama dia tao no, mapantay makipangpangan ti sabali nga balay. Ay, husto laeng. Tad adda lumastog da jay akasinsinyaw no mapan kayaw. Ni Romana ngay, napanan na. Napan kaday, ti ayan ti agpaskain. Haan aday jay kusay na. Kahit, adan trabaho, musleng. Awan pa'y mati ayab. Urayak nga umay dak ayaban, di agpaaramin ti balay. Awan mati aghayab nga. Pagan anok, ti mapan ag-apply dita. Iso di ati umay no, di kailangan dia. Ay, ikaw na. Ipakita tayo kadagita at tao asaan tayo asinsinan. Kanarigat, no nababati pagkitkitaan da iti pamilya tayo. Hehehe! Diyan may tulo ka! Mangang kamit ng bakit. Tadyay nyawig ko kaninyo kini Bayaw. Ay, mangmanganan ni Bayaw. May hamanganin, Romana. Kanan nyo lang ha. Naimas. Nanganakon. Diyak kaya ti mangan iti handa ti pasikat nga tao. Tel mo nang pailang dita pride mo, adiyan ko. Kanan tapay dagitoy, tapno mabsog ta. Nanganak nga rodan. Diyak kurso na dadagita nga makan. Nay, papanam karyaw kaanakan. Inna man makipurdi ang agdalos iti garden ti kumpare kanday. Si kalaakan ayon ti makit-kitak arumrumwar di tabalayaw. Apay, di bayaw mau, awan plano nan ngagtrabahaw. Diyaman na mau. Ururay na mga damangayab kang kuha ng agtrabahaw. Katno awan mangayab kan kwa na, di papakpakan latan kada kayaw it-asawam. Ay napasensya kan karyaw nga maasyanak lang amin kan ka. Takaanakan ka nga raw baraw. Iso nga isakit kamot
Apay ngay asan nga trabaho di bayaw mau. Kat nagdakkelan akarnay. Makigigyan lang arod kada kayaw. Amuyo mitiki na nga to, pregdan. Ti kaya na, isuda ti ayaban ti tao ngagtrabaho. Anyan, grabe mo dagita at tao. Imala dala unay iti katugangam. Agpapadada iti ugalay. Alang arudan tay, panawang kay pay. Baliwan tay to, mantag istorya. Tanay, mapamutura say. Sigay, baraw. Insan, umayak man. Apay, bete. Pastor ka nak, tada umay ko itad kan ka. Sige, sumrak ka. Di ka mo ngamin imay idi pa blessing mi itilugan may. Itad ko kumadagito kan ka, Badbado dagito, naggapo iti abroad. Impaw it dagiti ipag kan katuganga. Ha? At dapay couple shirt dito'y, kukwayon kin ni bayaw. Ay, saan? Ada ba dume kanila kaya ko, bete? Kukwayo lang data. Ha? Branded pa adagi jay ba dume? Data katahan sa nga branded. Ay, kasta aya. Dagito'y nga rod bestida kan pantalon ti alaamon, insan. Kan adapay bag dito'y no kayat mo. Ay, saan nan, bete? Thank you, latan. Itad mo langan ka dagi jay mas kailangan niya. Dagi jay kakaasay nga tatao ti pang tadam. Tahan kami mat nga agbibisin iti kakasta, insan. Ha? Romana, inta kita ni tatang. Ha? Apay ni tatang? Intaray di ka nung arod iji ospital, tas makititiyan na. Ingga na nga naon ulaw. Uy, ay, sige nga ruta, agrubwatak. Masapul ka no nga operanda. Ay na, tay ka tanda ti bato ti aprok. Ano ka no nga minti bato na. No saan na maopera. Amang ano kumaro ti sasadek. Apay nga ito'y private nga hospital ti Mayanyo. Ay na, ay. Dito'y matinangyagan dyan ang itaray kanyak. Tayo nga minti kasid gan nga ospital. Sapay awan ko kwarta tayo, tatang. Ano sa inyo nadagdis kitaran na ka? Ay na, ikay pala umutang ka dagiti kakasinsinyaw. Jakpay kayat ti matay. Kayat ko pa'y tiyagbiyagan na ka. Sige tag, tinulong kami kani Manong Usling nga agdiskitar. Tatang! Bakay, manong ay tinauroryo at tulaw. Ay, kurang pa yung arod. Nagdakal mat nga minti mabayadan. Ado pa yan tinagpatulong ngam kurang matladta. At tinayom mau, tayo naglakwak iti baboy ta. Sige nga rod. Isupay nga pag na yun. Insan Romana, umayak man. Ay, insan mo rayay. Yung kapastragay. Gundawayang mo tintagpatulong kin kwa na bakay. Ison sa langan, ti saan nyo anasit ka nakabagyan niyaw. Ha? Insan, Yung ka na agda kayaw. Ay, ibag! Dumanong ka taoy! Anda kami tunag! Nadamag ko tinapasamak kini Uncle Insan. Iso nga umayak mang tad ititulong mi nga agasawa. Ha? Kat, naopera ka din ni Uncle. Saan pa nga rod insan tawan mat kwarta nga mausar? Kurang mate na urorme nga tulong. Manuti kurang na ngay Insan. Ibagam barang kabailan mi nga itad. Ay na. Agyaman nak insan. Talaga nga nagsingpat ka. Han ka nga naimot nga kasinsin. Kan uray bimak nang kangkat hang ka nga nagbalbaliw. Amuda kami latang nga talyawan nga kakasinsin mo. Ay na Insan, asino kumangay tagtitinulong no saan ada tayo. No ada ka sa pulan nyaw, di kay kumaagbain nga umasidag kada kami Insan. Tasi dadaan kami at tumulong no ada lakid day. Ay, agyaman na kasinsin. Kat sorry ano medyo sinupsopladaan ka iti kalabas niya. Kinapudno na ada limad nga... limad nga apal ko kanya minsan. Iso nga pasensya ka na. Ngam saanan tata. Han kan nga supladaan. Tanasing patkain san biyete. Agsagana kami riyam, tay pasyar kay di balay.
Kaya nakakano amam mo ni nanang kaw. Ala, nakababain samot na to. Pagbainam kumangay mo, nagsingpo ni nanang kaw. Naparabor pa'y. Saan nga street na? Saan? Nung natulnog ka kang kuwana, kaya nasingpo day, jay. Kababain. Retired teacher ni nanang mo. Idinto ta siya. Kat sa anak-anak kalpas, iti panagadal ko. Apay ni nanang ko, pakyasawaam, kaya siya mahit. Agpada tamo, ngawan na ilepas niya. Ay, sabagay matkit di ah. Sige nga raw, kaano ti ipapanta. Intong bigatin Nanang, iso ni Miriam, nubyak. Ay, Miriam, iso ni nanang kaw. Agmano aknana. Si kagayam ti bagbagat ti anak ko nobya na. Napintas ni Miriam, saan ka dinanang? Wamay, napintas. Awan serbiti kinapintas. Nunalas mo't ugali na. Isasapay ko mata na singpot tinubya manak ko. Kewain, may pasigurado day, takada kayaw. Talaga na singpo ni Miriam? Nala, ingka nga rod mangisaganan ni titaraon nataw, tamangan tayaw. Amangan numabisin tinubya maun. Uy, nanang! Nataw, may kaman! Bagkataman day to, dadyak kabala na bagkatan. Nanang! Nasingpet gayam at talaga ni Nato Anubyo. Taamin apang ibaunan ni nanang nakankwana kat agtong palagagaws. Adda nga minyak malipatan nga imbaga day di apong ko abakat kanyak. Pilyak to kano tay nasingpet apaki asawaak. Kat ti may sa kano apagilasinan ang nasingpet ti lalaki. Kat no natulnog kan na respeto iti dadakkel na. Kat day ti makitkitak-itakin ni Nato. Natulnog kin ni nanang na. Iso apanag ko na. Ison ti talaga apaki asawaa. Tanasingpet lakit din ni Nato. Anyat plano mitangay tadan nobyam nato. Anya kumangay, nanang? Na, apay awan plano mamangi kasariti nobyam. Kwa? Ikasar mo natan eh. Kanayon matanti pa nagkuyog yaw. Kasaray maturog pa yan dito'y balay. Ikasar maun sakbay ngagsikog. Ay, kida kayo man. Wan, ikasar maun basta ayatem laki di ah. Ay, wan. Ni Miriam ti first kan last love ko, nanang. Sige nga raw. Ibagam to'y tinobyam ta dumanon tayo ni Timabi eh. Miriam, agkasarta ka naman ko na ni nanang kaw. Kuna ni nanang kunam? Ay kwa. Kaya ko asawain, napagsaritaan mi ka ni nanang, ti maipapan iti dayta. Kaya na mga kasartan. Anya ngay, may kang kasartan. Sige na to. Sikat ti makam mo. Awan sapay met urnong ni Nataw aka anak kakabagays. Anyat usarin na mga sawang ay. Siyak gastos manong. Anya! Kasanon numalpas ti kasarda. Anya nga iti ipakan nanto iti pamilya na may trabaho na. Agtinulong danto na nga gasawa sumapol iti pagtrabahuan da. Tanarigat mo, no ni nato lang tagtrabaho. Anyalat ko ang asawanan ngay, no di natulungan na manggadanak ko. Madia ti kasta. Itatagasawa kayo nato, Miriam. Agtinulong kayo nga rod itirigat kan ginawa, ha? Saan la ni nato tagtrabaho? Miriam, pati si ka, agtrabaho ka, tawang pa'y matrabaho ti anak ko. Kan, awang pa'y mat anak yaw. Gundawayam tagtrabaho, tasan ka pa'y amasikaw. Wen nanang. Darigat mat, no ipabaklay mo amin kanina to ti responsibilidad. Tawang mga minatalgad at trabaho na. Pa-extra lang iti construction. Di na mga minailepas ti kurso na ide. Sayang. Nala nataw. Ingkadalusanan tagbalin na silid yo kin ni Miriam diti balay. Ijay nalawa silid ti pagturugan yaw, ah. Tapno komportable kayo. Una lang. Ay, nagapuak ni Jay Ilay. Ngamawan na aplayak at trabaho na to. Kastaya. Anya trabaho ti inaplaya, maya. Sales lady ko maang. Ngamawan mat nakitak abakante. Ay, sayang nga rod, Anya nga ta, nagnegosyo talaangay.
agtaraken tay ti baboy. Addamat tay kulungan ti baboy yu ide. Awan kargana, sayang dayjay no saan ang mausar. Anya, ay tiramatin ta pagpunan. Addamat tay parwad ta idi nagkasarta. Dayjayan at igatang ta iti buryas ken kanenda. Ay, sos, di kag desisyon na siksika, Miriam. Damagan tapay nga umuna ka ni nanang. Ah, kat, adan samot kada tatay parwad ta idi nagkasarta. Nangidulinam aya. Intag ko na ka ni nanang. Anya, Kino iso mo naggastos idi kasarta. Iso nga intag ko kang kuha na, adya parwad ta. ha? Ay, kasjay aya. Kati may papaniti pa nagtarakan ta iti bamaw. Damagan tanto pa'y ka ni nanang. Wan, talaga akastamat lang di plano ka ramidan. Nga mabalin ka day, abagbagam di asawam nataw. Saan nga agpakalay nga kundi desisyon iti dayta, takwartak ti may gatang iti buryas. Wan nanang. Ibagam, ta saan nga ginlalaing. Wan ka day. Siyak, tibos dito'y balay. Iso asyak lang, tag-desisyon iti niya man na maramid dito'y. Wan nanang. Addamat tin nagatang ni nanang aburyas lakay. Nangalaan na ngay. At da baboy ni kabagis na. Ginulpinan ti nga pulo buryas. Mayat no mapadakkel tadagi jay, ilakotan. Satan tumanin mangala iti sabali aburyas. Ay no, sapay ko mata kaimaan ta ti agnegosyo iti baboy. Kinusan ta baboy dagi jay. Kukwa ni nanang. Anya, kat, tay samot parwad ta iti kasarta ti inggatang nakadagi jay. Wain, ng kwarta na day jay. Baka tasukat ti ginastos na idi nagkasanta. Anya, Oh, ngaming kwarta. Iso ni nanang tinaggastos idi kasarta. Iso nga maawatam ko maday tabakait. sumapol ka kumamot iti pagtrabahoan nato. Takababain kini nanang. Awan pa'y maitultulong ta dito'y balay. Iso aming taggasgastos. Di mo pilitan tanak kung agtrabaho no di na kayat, Miriam. Ha? Sika ati rumba nga sumapol iti trabaho na. Tauray saan nga agtrabaho tanak ko. At dalat na pangalan na iti kanin na. Tada ka mang tulong kang kuana. Mala na taw. Ingkag pakanan iti baboy. Ay, unanang. Nulitak Miriam Awang karba nga mamang dagdag ngagtrabaho kaninataw. Tasan na sikatin ang padakkel kang kuana. Tinangisikaw kang nangyanak kang kuana. Sikat agtrabaho no kaya mau. Anyan. Jakla impagarup akas tagayam day ta katugangak. Kastamutin iti asawak. Hay, jakla impagarup amamas boy gayam ni Nato. Nato, agawid taman mo ti iti lugar may. Kailiw kung dananang kantatang ko. Kanaw. Uray inton bigat matlaang Uray makalawas ta kumaijay. Sige nga raw. Pasigurado, akailiw da kamutan dananang kantatang mau. Wen nga rod, nabayag matbasitan ajak nagaw-awid iti lugar may. Malang raw. Tauray siya kaya kumuti makapasyar man ng iya lugar yaw. Ang damagan tapay akan ni nanang noon niya makunana. Ha? Pati dayta? Damagam kan kuana? Kauwin na. Nariga mo, no basta nagbiyahe talata na dita damagan nga umuna ka ni nanang. No palubusan na taon no saan. Nato, saan tan nga ubing? Nataangan tan. Apay kumaasaan na taapalubusan ngay. Basta damagag pa akan ni nanang. No kaya namut ti makiumay, di may maya managin. Ni Miriam lang tagawid. Di ka sumurot na taw. Tawa nagpakan iti babaw. Ay nanang. Ay, wang gayam, adagi natang ko apantalon kan sa nga dosena abrip mau. Adtoy. Ay, thank you. Thank you nanang. Nadapay shampoo kan sabon mau. Basita na. Sige ta gumatangak nagpailiak. Tay lotion kan bangbanglom nga, ay adapay. Naibos nga ro din nanang. Sige, listam to amin nakasapula mon. Tagatangak, nagpailiak, wen. Woman nanang. Ay, apay ngay ngagmay-may sa kaan agaway danak ko. Apay asaan mo akadwa di asawam. Busy ka day. Wan nanang, busy nga ibaon-baon ti inana.
Anyat kayat mo asawan. Ay, jakla impagaro pamamas boy gayam di nakiasawaak nanang. Anya, kaslaobing ti asawak apas pasurot iti amin nga ibagatina na. Saan ang makadesisyon nga is-iso? Amin nga aramidan na. Masapol ayuman na nga umuna iti inana. Ipakada na amin nga aramidan na. Kurang nala ipakada pati panagkasilyas kas kada panagdigos na. Anya, ay, daytan ti kanayon ko nga bagbagakan ka iti anak ko. Asakbay nga aklonam ti lalaki nga agaram kan ka. Amumpay ana imbag ti ugali na. Ay, wen nga rod nanang. Aklo na, nagdarasudo sa tanabiit kami pailaan nagamam mo kinni nato. Ngam nakikalay sa akadagosan kan kuana. Maala, saan mo ko maaguraan di asawa manak ko? Kasaritam iti nasayaan. Ibagam dagiti saan mo akayat ngar aramidan na. Tabarang denggan na ka, anak ko. Una nang, ngamjak pa'y laagawid ijay balay da katugangak. Agbakasyonak pa'y laang dito'y lugar tayo. Hello, Nato. Miriam, bakay? Agawid ka kanong ko na ni nanang. At nangamin pagtrabaho, kanayaw mo mang pakanan ka dagiti baboy, ditoy. Diso nga agawid ka kanaon. Ay, kunak no talaga adi na kun awagan. No awan ka sa pulan ti inam kanyak. Saan ka siguro nga umawag kanyak nato? Pasensya ka na, busy ang agpakpakang ka dagiti baboy. Kay, kano kang hingagaway? Sige, agbiyahe ak inton bigat nato. Tangayawan trabaho, Miriam. Sikati mang sublat iti trabaho ni nato diti balay, Agpakangkay ti baboy. Wen nanang. Agtrabaho nga may ng tanak ko. Insarak ko iti restaurant ti kasinsin ko, kas waiter. Wen ka nung arod nanang. Hindi ka madanagan. Tatangdanan kang agpakan ka dagiti baboy. Tapno di mo matkunkuna. Ay, saanan nanang? Jak agbirok iti sweldo. Ay na, may mayat nagswildo ka, tanarigat ti may boy-boy. Jak ang mo tilinaon, tapanonot mo. Isungawan kastag sigurado, Miriam. Nataw, may kamanganan, tanay, adapay trabaho. Una nang. Siya kung tinagloto, tamasapsapak nga agriring. Di mo namnamaan ti sa bala tao, tawan lat amokon. Miriam, umay ka mamanganan. Wen nanang. Insaganak pa'y ngamin ti pagsukatan ni nato. Nakasukat ka matgaya man, lakay. Wan, tanasapa ka ng isagana iti pagsukatan na. Ay, wang gayam nanang. Nagswildo at di kalman. Asino iti pangtidak iti swildaw. Da kaya uno ti asawa. Kusya ka, siya nga rutinam. Ay, mabilang nga raw. Ito, pagplitila na batit tiwalik kaon. Nasaya nga rod. Tapno aday gatang ko iti kasapulam na to. Gumatang akto iti sapatos mo tanay. Duwalaang mo di pagsinsinublata masapatos mo. Una nang. Maturog tan bakad, rabein. Nay, sang-sangitam ngay. Awan. Sang-sangitam ka, di pa nagirimit ko kaninanang ko iti sweldaw. Ay na, maawatam ko mamaday tan, Tano dyan magtong paliti kaya na, sigurado nga apaan na. Kinuresi ka, apaan na kamay. Kakaiso na di nakapapay. Iso nga baybayam ka din, o iso ti mangigamit isweldaw. Jak nga minamaw, noan niya akan ka. Asawa nakba, wano gayam. Wano karo ba lang. Maturok taki din, tila pang panunutan, mate. Asawa ka, Miriam. Umay kakidin tagidatan. Maturog ka, siksi ka. Sana ka maturog. Anya dyan pulong tanak ko kanyak, Miriam. Nasakit sa kano tinakamaw, tasyak tinangtadan na itiswildo na. Ay natap na ibagakan kanya. No sana gapo kanyak, sana nakastrict ni nato iti trabaho. Kansyak ti kumatgatang iti kasapulan na. Iso arumbang la siyak ti pangtadan na iti kwarta na.
Ay, nukas tangar sagid kalaunay, nasaysaya at magawid kan. Panawa mong tanakaw, tadyak kaya tikas tangaw galaym. Nay. Apay nga impake ka ngay, Miriam. Apay papanam. Pumanaw akong iti da ito abalay. Jakon makaanos dito eh. Ah, Kasla saan mo't lang nga asawa ti pangibilbilangam kanyak na to. apay ngay. No di mo kayat nga agsinatan, sumurot ka kanyak iti ipapanaw ko. Talumasintan iti pagnaadan ta. Ngam no ninanang mo ti tungtung palam, makaamu ka. Kwang. Damagak pa ka ni Nanang. Ano niya makuha? Ay saan? Di mo damagan. Ah. Kasta kakit diyan talaga. Di ka makadesisyon asiksika. Kas kalaubing. Ay, Miriam, di ka pumanaw, ah? Di naksina. Basta pumanaw akon. Kat ulita, no kayat nakpay nga asawam, sumurot ka kanyak iti ipapanaw ko. Baya ma pumanaw, nukas na tikayat na nataw. Di mo pa kibyangan. Panawam dita, ubay ka dito. Nanang. Manon nga daw ti kadam dito'y balay anak ko. Nga maging gaita, awan pa iti asawam. Jakon namnamaan ti panang surot ni nato kanyak nanang. Ay, nagsayang laeng no agsina kayaon. Nabiit kay pailan at kasar agsina kayaon. Ninatumat ngamin nanang. Di na kamo nga ilaban iti inana. Bagbagay na lang ang paiso tinagan na nato. Tanatul nung unay iti inana. Ay, mga notay agi deliver iti order ko asapon dayta. Ay pakikita mananakaw, tay nakalaan tay pagbayad ka. Una nang, umayan. Miriam, asawak. Nato? Agawid ta ko may balayay. Ngamin na atake ni Nanang. Saan na makapagnak makasaaw. Anya? Sorry, bakit? Diyak ka ba ilan sina ta? Isong agsubli kay gibalay. Nato. Suray, no ano tinakasairam iti kalabas. Bakit? Isong agawid ta ni gibalay wine.